Siyabingelela nina ngonyama. Siyakhuleka emakhosini, siyakhuleka ebantwaneni bomoya. Ngihambe ngixolise bathandwa benkosi ngokuba sikasi ngokunyamalala phakathi isimo sendawo la sihambe bese ke silulekana khona ke ngeinhlelo ke sihamba ngazo ke umsebenzi nokuba busy abantwana benkosi engibizwa ngapha nangapha kodwa ngiyithe nje ngithola ithuba ngizohambe bese ke ngibuya kunina ngithi ke kuseyiyona ke nje emnyama lengane kaNhlapho isizukulwane sakaNhlapho ngizonibingelela sizoxoxa ke kabanzi ngendaba zomoya engithe namhlanje ake sikhulume ngesithunywa sike sikhulume nezinye izinto ehambe bese kuyithinta isimo sesithunywa ngandike kakhulu ngizocela ukuthi ke ingane kaHlongwane isizukulwane sakaHlongwane Ntombi endala bese ihamba yabingelela naye. Ngizothandwa ukunibingelela nonke emakhaya. Ngithemba ukuthi inkosi isanigcinile ngaphansi kwesandla somusa wayo. Alright Mkhulu? Ngiright. Sahloleka? Kakhulu. Abathakathi baphi? Angeke bakuyeke lawo. Noma ngibanikelele esontweni gogo ngithi nalabo angithi laba ngibanikelela nabo ngitha kodwa hoza kwethu nabo sawuthini yiwo nje umdlalo esiwudlalayo gogo babuye basithumele ngalezinto ziyakhamana manje lezi ziyakhamana Mkhulu zinamandla kwawusibulala labantu kwawusibulala. Okay, ngaphandle kokuchitha isikhathi Mkhulu introduceile ukuthi namhlanje sikhuluma ngesithunywa. Gogo. Ileso sebenza ngaso. Yes. Ilezi ezala ekhaya. Exactly. Ngicela utshela abantu ke ukuthi wena Mkhulu utholakala kanjani mabafuna ukuhlola bezobheka impilo. Bantwana benkosi mina mangihlola ngiyahlola endlini umuntu oseduze uyasondela nabantu abasekudeni nabo ngiyakhona ukubathinta i-online ngiyayenza abantwana benkosi uyangifonela ngamanamba engizowashiya kuphuma kuwe ukuthi uzoyenza i-video call noma i-VN and then ke isikhathi ke ngihlola ngaso ke bantwana benkosi ku-VN noma ku-online consultation ngihlola after 5 because during the day ngisuke ngibusy and then ke ukuhlola ekhaya ngiyahlola amanani okuhlola uzowezwa uma ungithintile angizukhuluma ngawo la phakathi kodwa uma ungithintile ngizokuchazela inamba engitholakala kuyo 061 240 1235 061 240 1235 le namba WhatsApp uyakhona ukungi-WhatsApp kuyo sixoxe kahle ke nge-WhatsApp bese ke sokuba yenye ke alternative number kuba i-065 915 3345 uma ungangitholi kulena nayi 065 915 3345 izo-ke inamba ke ozothi uma ungithinta ungithole kuzo indawo engitholakala kuyo ngisemndeni eSoweto phansi emndeni eSoweto bathi kwamshaya zafe bayazi-ke abazi-ke ukuduma kweSoweto eduze kwaseZola la gcina khona-ke amatekisi asemndeni ekuthiwa kuse-First Gate kulapho-ke ngiyabona. Alright Mkhulu singachithi isikhathi. Amen. The most misunderstood spirit of them all is Isithunywa. Yes. And it's the most underrated one as well. Yes. Bayithathela phansi bayayinyatha abantu abaningi. Yes. Ngicela ukubuza ukuthi yini Isithunywa? Ake siqale lapho ngiyabonga umbuzo wakho. Into ekhona ekakhulu into eyasiqindezela isystem esiphila kuyo noma isystem esafakwa yona. Isithunywa abantwana benkosi isithunywa sasinqikile nedlozi. Mesikhuluma ngesithunywa sisakhuluma nangalo idlozi kodwa kudependa lo muntu oza kuwe okuyisidalwa sakho noma kuyingilozi yakini ukuthi uza ngayiphi indlela. Abanye abantu gogo baye babheke ukuthi isithunywa kuthiwe ingilozi kuye emafini abanye bathi umoya oyingcwele abanye bathi bakhulume ngendlela kanti cha mesikhuluma ngesithunywa esakini sikhuluma ngomuntu wakini owashona akhulekela amakhandlela noma owashona asebenza ngamanzi manje loyo muntu mekeza
eza kuba uza ngaleso simo sokuthi nawe manje kumele uphathe izambatho ungene esontweni ukhuleke noma uthathe amanzi uphilisa abantu ngoba indlela ayesebenza ngayo. Okay Mkhulu, ngiyaye ngibone indlela osebenza ngayo. Amen. Ngeke ngikwazi ukufakazela abanye abantu ngoba ngaze ngababona besebenza. Umuntu makazile ezohlolela impilo tholakala ukuthi unesipho sabantu abadala. One of yama spirits which anawo kube isithunywa. Ngiyaye ngibone esikhathini esiningi kuthiwa kuqhamuka umuntu oyisalukazi. Esikhathini esiningi kungahle mhlambe kwenziwe yini lokho. And the other question engizothanda ukuyibuza ukuthi kuyaye kwenzakale na ukuthi kuqhamuke ikhehla ekuthiwa ikhehla leyithunywa elilona lona eliphethe impilo yomuntu na? Ngizoma lapho ke. Lapho na gogo umbuzo omuhle obuzayo and abantu abaningi uyabadida. Ngizophendula. Yeah. Ngizoqala la emhlabeni. Masiphila emhlabeni angithi ngoba ukhumbule ngithe mangithi isithunywa ngathi umuntu wakina lento wayenza leyo nto leyo which is leyo nto ithinta umsamo ithinta isintu sakini so isinesibongo manje ngizobuya mina ngizela mesiphila la emhlabeni uma uyingane angithi ukhala uyingane ufuna ukudla uyingane wenzani uyiswa kubani ugogo umuntu okathendayo akusuka umkhulu akanaso leso sikhathi sokuthi uzohlala fonzane nawe noma uzohlala ageza yenze nomuntu oqoqa izingane umuntu oqoqa izizukulu la ekhaya ugogo angithi umuntu okwazi ukuyilungisa izizukulu ukuthi noma kuphakama ulaka kumkhulu balekela kugogo ugogo akwazi ukuthi axoxe nomkhulu so manje into eyenza ukuthi kuphakame ogogo qala ukhumbula ukuthi njengoba siphila la emhlabeni siphila ngamakhandeti abheke eceleni angithi manje ukuze bakwazi ukuthi bakubuyise kule ndlela uzohamba le journey kumele bathumele ugogo uyakwazi ukukuncenga angithi akubonisa izinto alokafika emaphupheni alokancenga kusho ukuthi unesihawu unomusa uyabekezela angithi ukuthi ekugcineni uzogcina sewuyenzile leyo nto leyo manje ingako ubona kuphakama abogogo kakhulu abogogo bazoshanyelwa phela isimo salomsebenzi esothathayo ukuthi nathi bakwazi ukuthi basikhuze ngendlela ngoba mokungaphakama umkhulu uqala gogo songena ebhedlela singaqedi ngoba bomkhulu abayabekezeli bona into enjengaleyo and then ke mase sengibuya ke la mothi umkhulu uyaphakama yes ugogo angithi mesekasebenzile wangena empophomeni wahlambulula wahlenza uyadeda manje ugogo uyele emuva sekadedela abomkhulu ngoba abomkhulu bafuna bona so right so uqondile izithunywa zamakhehla zikhona engako sofaka amajazi angithi izithunywa lezi zamakhehla engako umunye umuntu uzomuza sekashaya ngezilimi kodwa manje ezikhomba ini umuntu omdala okuyikhehla angithi engako uzothola umunye umuntu mekandlula esontweni athi yazi ukuthi umuntu omdala ukuthi nokuthi kusuke sokuphakama ikhehla ke manje lapho amakhehla khona gogo. Okay Mkhulu, there's a big misunderstanding when it comes to ikhehla elivuka emntwini ekuthiwe uneyithunywa, right? And the misunderstanding it comes because of society. I would say yes, society inale nkolelo or ngithi lo mqondo wokuthi uma umuntu evukwa umkhulu manje sekuthintwa kuthiwa indlozi imindawo etc. So bengicela ukuthi lapho ucacisele abantu ababukele ukuthi isithunywa zikhona ezabomkhulu and lezi zabomkhulu zivela mase kukuphi and when do you connect with those and ziyabonga na ziyabhodla na ngoba uzozwe esikhathini esiningi kuthiwa masowubhodla kuthiwe hayi wena unedlozi kumele uhambe uyothwasa, right? So bengicela ukuthi ucacise ukuthi umuntu uzoza afika ahlole kuthiwa wena uphethwe yithunywa but lo muntu lo umbona ukuthi uwumuntu obhodlayo engakahlambululi imimoya yakhe. Ngicela ukuthi ungicacisele lapho. Leyo nto wona gogo ejulile. Okokuqala engizokusho ukuthi khona umuntu ozoba nesithunywa thothi isithunywa sakhe sihamba nezikhwama. Yes. Mesihamba nezikhwama sikhomba manje ubunyama. Okay. Angithi omunye umuntu ikakhulu amakhehla lawa ahamba ezithunyweni akusila amakhehla ahayizayo.
angithi lawa hayizayo abhonge njengobungoma angithi kunomehluko because esikhathini esiningi mokuzophakama umkhulu ubaphakama uthandaza angithi mothandaza umuntu athandaza gcina sokushintsha ivoice angithi mosokushintsha ivoice manje sokugibela lekhehla nakhona lekhehla meligibela alibhongi ukubhonga lingabhodla nje kayi1 bese ke liyakhuluma but umuzi umuntu akhona uthi hayi man akusakhulumi le voice engifike umkhulu angihlangabezana nayo sokhuluma enye ivoice omunye umkhulu manje engamuzwa leso sithunywa soke sihamba nani namakhehla angithi kusuke kuphakama amakhehla ingakho wena gogo uzothola ukuthi mengifake ijazi angithi bese ke sengifaka ibhayi ngaphansi ngimboza ini ibheshu labo omkhulu angithi ukuthi nabo bakhona la bayasebenza into njengale ababhonge ukubhonga iyayenzeka ukuthi uthola ukuthi umntwana womuntu unesithunywa but ubuyabhodla angithi ukubhodla vele sokumina manje ukuthi no lo muntu sekahamba manje nani namakhehla kusho ukuthi lesithunywa sakhe manje sihamba nani nezikhwama kodwa amakhehla wethunywa hayi wedlozi and enye into nagogo engathi abantwana bedloze bangathi mebalungisa ngathi bangayeka imindawo namanono nani lamathemu ngathi bangawayeka ngoba yiwo lawa abalahlayo ngoba boqala ubhonga kancane uhayiza sokuthi hayi wena umndawo wakho awulunganga kanti uthola ukuthi leyo nto ayifune next ayifuna nje wena ukuthandaza manje engathi bangaconcentrate umuntu azazi ukuthi uphethwe yini alandelele leyo nto le mindawo nani ngathi ngayekwa kahle ngoba yiyo le ebalahlayo amen. Ngiyabonga mkhulu ngaloko isizathu sokuthi ngibuze lokho mkhulu sinabathandazi la ngaphandle abafaka ured and white ngenxa yokuthi umuntu usuke wayenzani wakhuluma ikhehla kanti ungumuntu oseyithunyweni so leyo confusion leyo njengoba umuntu ohamba ufundisa abantu bengithanda nje ukuthi yiko ngikubuza ukuthi icace ngoba manje uzoya emuntwini ongasebenzi ngesithunywa ongakwazi ukubona onganamfihlakalo yesithunywa uthi mawungena lapho bakubuza izimpawu wena ubhodle njengoba nawe uceda ukubhodla khona manje and then sebethi kuwe kumele uhambe wena uhlushwa ikhehla kumele uhambe uyogqoka ured and white iqala lapho ukulahleka ibhidane ke manje kube yimishini amakipu yonke into imoshakala so I just hope ukuthi umuntu lapha outside omamele obhodlayo uzwile angafaki ured and white ngoba isithunywa asithwaselwe ngicela ukuthi ucacise nalokho ngoba nginokuzwa ukuthiwa hayi ngiyahamba mina ngiyothwasisa isithunywa siyathwasela isithunywa mkhulu ake ngiqale lapho isithunywa asithwaselwa isithunywa umuntu onesithunywa uyahlanjululwa ahlanjululwe bese ke kumamela imimoya ebuye noma kumamelwe lo muntu okuye ozofika futhi akhulume ngamaphupho ngoba abantwana bakaNkulunkulu amaphupho abawalandela abanye bayawalandela kodwa babatshela iqiniso umuntu onesithunywa uzombathwa isithunywa wena nje sokuthandazwa umbathi ingubo emhlophe eyokuqala awusamelanga wena ongena ephehlweni awuthwasi igobonga kumelanga ulidla uhlangana wena negobonga wena into ohlangana nawo uhlambulula isimo sale imimoya bese ke sobheka idirection ukuthi moya bafika kuwe ebusuku labantu so bahlambululile bafuna ini manje ukuthi baphakamise ngani ubheke nezambatho abaza bayigqoke kuwe nento abayifuna kuwe moyenza lezo zinto uyajabula lo muntu uyaphakama. Okay ngiyabonga mkhulu ngalokho emntwini ke manje mkhulu sesikhuluma ngomuntu ke manje lapha ekhaya ekuthiwa nesithunywa bengicela uchaze izimpawu zokuthi ubona kanjani ukuthi ngempela yiso lesi wena esikwembethe isithunywa gogo kulula isithunywa okokuqala emaphupheni uzoqala emaphupheni nje kokuqala ngoba isithunywa yise esikhulumayo angazi idlozi mina kwalithandana ngoba idlozi alikhuluma impumputhi uze libona ngesithunywa isithunywa mesingeka ngeke ubone isithunywa okokuqala khona umntana kaNkulunkulu ozothi mekalela aphuphe into yenzeke abalele angithi ayiphuphe leyo nto le ekakhulu ngibeke nje example khona abantu abanokuphuphela emafamilini omncwabo angithi makuzoshona inkulumo ifike kuye eqala basuke bamnothisa ukuthi kuzoyenzakala into eso uthola ukuthi omunye umuntu mekahleli ayicabange into nathi uyacabanga mekathi ayibheka lento ayicabanga iyayenzeka uthola ukuthi omunye umuntu mekalele
uziphupha yawo ulele embhedeni uziphupha ngathi wele emgodini ekusuke kusimbelaza isithunywa lawo amandla isithunywa omunye umuntu uthola ukuthi uphupha uyandiza akithi uphupha uyandiza kusimbelaza isithunywa leso omunye umuntu abe nama vision emekangena kwenye indawo ubona ngazathi hayi man ngathi ngeke ngangena la kanti kusuke kwahamba kahle isithunywa sakhe eqala. Okay, ngiyabonga mkhulu. Bengicela nje ukungena kancane eimpawini futhi. Kuyenziwa yini ukuthi umuntu onesithunywa mkhulu emalangeni nje uthola ukuthi uba emotional, a feeling ngathi une depression, u feeling ngathi lonely, sometimes u feeling ngathi nje yazini ungangaboni bantu, kusuke mhlambe kwenziwa yini lokho? Lokho wena gogo i-depression kakhulu ishaya kakhulu abantwana besithunywa. Yes. Imimoya isuke isithunywa sakho singakahlambululi. Sisafuna ukuhlanjululwa ngoba labantu basuke ukuthi indaba suke beseke ziba ziningi kuwe bayaxoxa manje wena labantu awubezwe ndakabi ne-understanding inkulumo beseke ziba yiningi lezinto beseke ziyadida beseke sekubangela leyo depression manje kusho ukuthi kumele uthole wena umuntu ozokuhlambulula isimo sale mimoya ngoba phela abantu angithi mebashona ngendlela eziningi uthola lo muntu ozakuwa kahlanjululwanga ngendlela ahamba ngayo noma ekhaya kunezinto eziningi manje leyo nto izoshaya wena. And then usinye isikhathi mangabe ufuna ukuba lonely mangabe ufuna ukudeda ebantwini abantwana abamoya kakhulu yabahlupha leyo nto leyo nami yayingenza leyo nto leyo esikhathini esiningi wena gogo isithunywa sisebenza ngawe kuphela siyakhipha ebantwini ngoba sisuke sifuna ukukhuluma nawe angithi ukuthi wena mophakathi kwabantu angeke uyizwe i-message yokuthi bafuna ukuthini manje ingako bakhipha sometimes move ufile ngazathi hayi man angifuni ukukhuluma yazi bengayihlalela ngiwani ngiright akusuwe yilo muntu ohamba naye uyocela ekhoneni uthi woze ekhoneni ngizoxoxa nawe manje monganamuntu mongana guidance noma umuntu ozoguide leyo nto izohamba bese seyakudida kanti kumele uthole umuntu ozoguide angitsho nakho ukuthi noma kwenzakala so kusuke kuyisithunywa sakho into kumele uyenze ile nale ukuze uzokwazi ukuhlangana nengilozi yakho. All right, so am I right in saying isithunywa sisebenza ngama feelings? Kakhulu sisebenza ngemizwa isithunywa nama-emotions. Kakhulu. Ingakho uzothola umntwana esithunywa isikhathi mesidabuka isithunywa yakhala ethola ukuthi omunye umuntu namafunda iBhayibheli kwehlinye inyembezi kusho ukuthi isithunywa nje imoya wosizi umoya wosizi inyembezi ziseduze nenhliziyo encane futhi iseduze imimoya yithunywa leyo. All right, ngiyabonga mkhulu ngaleyo ncazelo. La eyithunyweni mkhulu kunemikhakha ehlukahlukene eyithunywa. Bengicela ukuthi usichazele kabanzi ukuthi umuntu oyithunywa kahle hle itholakala kuphi na kuphi indawo mhlawumbe kumele ukuthi uhambe like ukuze kungabikho esisalela ngaphandle imikhakha yazo like the different categories. Yes. Mina ngiyaye ngithi kumntwana kaNkulunkulu uma uthi uyalungisa le mimoya awuhamba amagumbi amane omhlaba angithi amagumbi amane omhlaba uzoqala ehlane uthandaze ehlane angithi ubuye uye entabeni angithi ukhuleke entabeni bese wehlele emanzini uyokhuleka khona uhlambulule les4 igumbi les4 kusesontweni kusenkonzweni ngoba uphakamisa isithunywa ngayo enkonzweni hleli phansi angeke yenzeke lento ufuna ukuthi yenzeke ngoba lo muntu wayethanda ukuthandaza wayethanda inkonzo mekangena enkonzweni uyajabula manje ungahamba namagumbi amane lawa uzophelela enkonzweni nasenkonzweni ungashoti uwe noma inkonzo unganayo oyinikele kuyo just ukuyovakasha just ukujabulisa isimo salomuntu kulapho uzobona ingilozi yakho ukuthi iyasebenza. Ngesixhosa kuthiwe usukulapha ingulo. Exactly. So ingulo yomuntu owahamba idependa ngokuthi wayethandana esaphila. Manje uphiliswa ile nto ngoba kukhona nezinye ithunywa engiyayibona iphiliswa ingoma. Abanye baphiliswa ukudla iBhayibheli esontweni. Yayibona lezinjalo. All right mkhulu. Kukhona ithunywa zezulu. Kukhona ezenkaba. Kukhona ezentaba kukhona nezasemanzini uwo wangifundisa lezo ithunywa ngangingazazi. Ngicela ungichazele ukuthi le ithunywa lezi ngokuyi4 kwazo zisebenzisana kanjani noma masingaqala sithi mhlawumbe isithunywa sezulu ubona kanjani mawumuntu ukuthi unesezulu. Ngicela ukuthi uqale ngesezulu
and then uqale nangasamanzi. Okay, isithunywa sezulu wena gogo ikakhulu abantu abambethwe ithunywa and ikakhulu ngiyathula ngibuke nala ku social media ngokukhulunywa ngibona ukuthi yazi lo muntu lo nesithunywa sezulu ukuthi akekho aware nabanye abantu bebakhuluma namaphupho mengahlaziya isithunywa sezulu gogo ukuthi ubona kanjani nesithunywa sezulu khona umuntu ozothi mekabheka kusibhakabhaka abheke ezulwini phezulu mekabheka phezulu abone la inyanga kube nezinto azibonayo angithi imfihlakalo le isithunywa sezulu kube nezinto azibonayo omunye umuntu mekathi uyahamba mekathi ubheka phezulu abona inkanyezi ngathi yawa inkanyezi angithi abona inkanyezi ngathi yawa and lo munye umuntu uthola ukuthi mokuduma izulu mokuduma izulu yena abanye abantu bayabaleka bayalisaba izulu yena uright ufree akanankinga omunye umuntu ushesha lizwe izulu uzwa ngani ngamakhala afile ukuthi hayi manje ngathi kunezulu elizayo ikakhulu abantu abahlushwa isithunywa sezulu ikakhulu bashawa ikhanda yabona bashawa ikhanda kakhulu isithunywa sezulu leso omunye limshaya ikhanda azamongoze sishaya namehlo isithunywa sezulu ke leso wena gogo and then mesizobuya esithunyweni samanzi ngifisa ngazathi singayiyeka indaba yamanzi siyinyanga zonke singayikhulumi indaba yamanzi ngoba si-interpreta ngenye indlela kukhona ukuthi uthola ukuthi kini or khona lengilozi ekwembethe hamba nalabo gogo bakini iyayikhuleka emanzini noma umuntu wakini wayekhuleka emanzini wayehleza semanzini asebenza emanzini wagcina seka ne-connection nalabantu abasemanzini ngoba phansi kwamanzi kunabantu angithi ke kunabantu lokho sancishwa leyo information but ikhona angithi bese ke nakhona lapho amakhehla ke futhi kakhulu lawo amakhehla ayavamisa ukuphakama ngejazi elihlazo kwesibhakabhaka ikakhulu mangabe unenkinga wayebaphakamise imkhakha empilo ublue no white ithunywa zamanzi ke lezo ithunywa zokuthi mombethe lezo ithunywa wayihlambulula mongene emanzini imini ungene emanzini kunenkulumo abayikhulumayo kuwe abantu basemanzini lawo and then esentaba uzosizwa ngokubhodla mobhodla nje uzosizwa ngokubhodla nje ukuthi hayi esentaba ke leso sithunywa and then isithunywa sakini esenkaba nakhona ngizikha nje phezulu gogo ngoba ngibalekela isikhathi isithunywa lesesakini senkaba yiso lesesokisehlane sekise intabeni sekise emanzini isithunywa sakini ke lesesenkaba. Am I right when I say umuntu meke qala ukusetshenzwa uqalwa ngesenkaba? All right. Okay ngede kancane gogo isithunywa sezulu kakhulu sisebenza enkonzweni thola ukuthi khona abantwana bakaNkulunkulu abaqindezelekayo bafika enkonzweni kanti la kumele baphakame khona because isithunywa sezulu sihamba nobuholi the most abantu abahlushwa isithunywa sezulu kusuke kunobuholi abantu kumele bafake ukhololo lawo angithi ngako manje kumele bangathwasi because baphethwanga manje kumele baphathe manje yazike enkonzweni kunjalo okusho ukuthi ekhaya kumele avuse inkonzo yasekhaya kwayayikhona mhlambe le mandulo ayikhona manje labantu sebayivusa ngaye manje ngaki ithunywa zakamdali sezidede enkabeni yakubo manje kulesithunywa sakubo ukuthi nathi sinemsebenzi kule ngane izohamba bese ke seyivusa isimo senkonzo izokwazi ahola abantwana bakaNkulunkulu. Okay Mkhulu, so mangabe ke unazo zoyi4 kanje le ithunywa ne so umuntu ke manje osohlambululo wenza konke lokho okumele ukuthi ukwenze ehambiselana nokuhlambulula leyo mimoya leyo manje maso umsebenzi wazo kuba yini maso umuntu osebenza abantu lento wena gogo ilula kuqala uhlambulule usebenze ngomsamo kini iqondo umsamo nibongo lonke into sazokhuluma naloko ngithi and then museke sebafika abantu bakini bakupha umsebenzi wabo uthi nawo wamkele usebenze and then mase kusiyaphakama lento ukuthi hayi nesithunywa senkonzo sikhona usho ukuthi wena mosebenza uyoba nomsamo bese kuvula nenkonzo angithi wena abantu abazoza kuwe angeke kuze abantu abahlushwa ubungoma kuzoza abantu abahlushwa imimoya uzoba lapha ngokomoya angithi uthi moba
lapha ngokomoya ubahlenza ubaphakamisela abantu babo bese ke sobathatha ubafaka enkonzweni ngoba bafaka enkonzweni ukuthi izithunywa zabo zijabule bakwazi ukuthi benzeni baprofit noma somkhipha umntwana usho ukukhulisa ngalo ndlela noma somkhipha umntwana sombonile ukuthi uyaprofita uyombekela inamaladi ekhaya umisela amaladi nomsamo wakhe sekayaqhubeka yena uyasebenza manje basebenzisana ngaleyo ndlela. Exactly. Yazi Mkhulu bengicela ukuthi ungene kwenye indaba la. Ama-patient Mkhulu ayahleba uyawazi? Ayahleba ama-patient. Uthola ukuthi nawo ama-patient Mkhulu azile mhlambe 3-4 nyana azosetshenzwa abese webuza bathi wena uhlushwa yini. Uthola ukuthi labantu boyi4 bahlushwa into eyi1 and kuhlolwe isimo sabo yento eyi1. Ngicela ucacisela abantu ukuthi hayi ukuthi umuntu usuka phelelwe yindaba ohlolayo. Abantu angithi usukulethelwa into ophiwe yona which is they are gonna have similar problems if not the same. Ngoba angeke uye esibhedlela uthi uphethwe isisu uye specialist sendlela. Am I right in saying that? Because sometimes uzothola abathi abantu hayi lo ukhuluma indaba ezi1 kwikithi sonke. So bengicela ukuthi ukhulume nabantu ukuthi i-reason for that it's because of umuntu usuke ephiwe ngaleyo ndlela. Kunalento enje yona gogo. Muhle umbuzo wakho. Kunalento kumele siyibheke imisabantu. Ikhona i-problem khona ama results e-problem. Understand? Uthola ukuthi umuntu uzala angithi uza mhlawumbe uthi ulahlekelwe umsebenzi angithi uzohlola ukuthi waye umsebenzi uphelile or uthola omunye umuntu uyasebenza imali akayiboni omunye unenkingi emshadweni uthola ukuthi kunamaphupho bewafika kuye akhomba le ndlela. You understand? And then mekazohlola uzohlolela ukuthi ngitshele Mkhulu ukuthi yini umsebenzi wami ulahlekile bese ke sebayaveza abantu no umsebenzi ulahlekile lo muntu ngoba kunalesipho okumele samukele. I understand leyo. So mongena muza enyangeni khosidlozi nomoya uyakwazi ucreate iproblem ukuthi kususe la ukhona but ubungahlushwa leyo problem kube kunenye problem behind yona leyo oyothi mofika basingabhuli lento thina oze ngayo sibhule lento esemuva ukuthi inkinga yokuthi inkinga yakho wena yile omunye ngize ngimtshele ngithi yazi wena ucabanga ukuthi yathakatha sokunabantu ababalile kulist yakho ukuthi abakufuni benzani labo bantu abanankinga wena umthakatho kini emsamo yilento ongafuni ukuyamukela. So ama-patient Mkhulu. Okay, mase siqhubeka ke Mkhulu manje. Okay, so unaso ke isithunywa leso mau connect how do you connect with isithunywa sakho? Yabona uconnecta lapha ngeke ngazi. But izophuma kumuntu ukuthi umuntu nomuntu usho ukuthi mina umsebenzi wami ukusondeza isimo salomuntu wakho because uconnecta kwalomuntu umzimba wakho uqala mase basondela uzoshintsha. So uzoqala manje uthi mongena phakathi kwabantu uzizwa ukhathala. So uzoqala kusho ukuthi sokuzoreacteka ngenye indlela. Namaphupho nenkulumo ekuzoreacteka ngenye indlela. And then kumele sihlale phansi ke sixoxeke manje ukuthi Mkhulu kimi kwenza ngoba izithunywa zamuntu azifani angithi bese ke sengikwazi ukumchazela ukuthi noma ukwenzakala so yilo wena jwayela umuntu wakho usokwenzakala kanje kusoke sokuyile simo. Mkhulu kuyaye kwenziwe yini ukuthi like mawuvakashile esontweni lomoya uthole ukuthi manje labantu laba imimoya yabo ihlanjululiwe right? Abantu angithi umoya masohlambulukile kumele kuyakhulwa manje angithi. Mara sometimes kwamanye amasonto uyafika uprofit umfundisi nomngane wakhe. Abantu bathulile bamamele laba bayithu. Kanti isonto lomoya kahlehle lenzani? Alikhulisi labantu laba bomoya ukuthi nabo bakwazi ukuthi bayimele ngakusasa or isonto lomoya primarily is just ukuthi uzomamela umfundisi ukuthi uthini nochomi yakhe. Ngixabanisa nabafundisi. Yangiqhatha. Hayi siza Mkhulu ngeke. Yabona ukhuluma iqiniso gogo. Ngithi sesahleka manje. Emasontweni egangiwe. Kakhulu emasontweni kugangiwe kahle ngokwamthetho bokumela abantwana bomoya ngabe balashwe esontweni.
baphila esontweni ngoba baphethwe imimoya yenkonzo but manje bayaphuma emasontweni bazakithi sibalaphe egodlweni zethu uthola ukuthi umuntu noma somlaphile uyibona ingilozi yakho ukuthi iphakeme uzomthumela ukuthi yabona manje mofike enkonzweni ufike emukhulekelwa abantu nawe ukhulekela abantu because so yaqala manje lento iyasebenza mikafika esontweni aqindezeleke kunalento gogo eyokuphakamisa umsebenzi nami esontweni la kusonta uprofita khona umuntu wangangangi ngangijike because angeke ukuthi eklasini si50 or 49 39 kuloku profite wena kuphela then kunenkinga lapho then ukuqala nje kune problem ngicela nje ukungena kancane Mkhulu thina sometimes sisuke siphuma eindaweni zawo Christians omaweseli zoba usukungazi wena you would think ukuthi it's a norm like ukunormal ukuthi umfundisi abe so bengicela ukukhulume nabantu abayifanela nami ababekade bangakaze babe ne-background yamasonto womoya ekhaya o ahamba yolivakashela ukuthi kusuke sekunenkinga mase kunjalo kusho ukuthi into engizoyibeka gogo njengoba ngisho ukuthi umhleli profit umuntu oyi-1 sokuyi-problem because noma sekakhuluma amanga ngebuzo uzoloku uvumile wena yebo kunjalo and enye into ebulala kakhulu indlela esiphakamisa ngayo imimoya ngoba khona abanye abamisa inkonzo ngezisekelo zabo abamisa inkonzo ngemiso zabo and wena mofika manje umntana womoya uthi wena uzokhula angeke ukhule because uzoqindezelwa yilento and nomfundisi lapho phakathi esontweni angeke avume ukuthi uphakame because uzombona ukuthi wenzeni ingakho sonke isikhathi azohlala yena aphezulu nina niphansi and kuleyo nkonzo angeke uze ukhule and enye into futhi abafundisi uyayithi ufike wona gogo sengibhekisa abantwana bakaNkulunkulu ufike uqala ukufika kulesonto uma uqala ukufika kulesonto sokumele bakubeke ezikhundleni sebagijimisa ukubeka esikhundleni bagijimisa ukubeka phezulu etafula lapho kusuke kunenkinga because basuke bayibona into ongene nayo ukuthi lento le ayisebenzele bona ngapha esontweni wena engakusebenzeli ungakhuli ngoba ikakhulu abantwana benkosi njengoba ngithi mina kunezithunywa zezulu khona abantu abangena nokhololo asangene eminyango ngena ka understand ngithi but kumsebenzi kamfundisi nomthandana abathandaza ukuthi ayona gogo wena kunokhololo lungisa into zakho ukuze nawe uzoba umholi manje inkinga ngokuthi sesathanda ukuhlaba ohlabe yakhe ukuthi inkonzo yami yabona sesayimisa ngezimiso zethu ingakubona ingane zakaNkulunkulu zingaphili ikakhulu futhi engizocela nesimo sabomama abomama bayavalelwa amathuba ukuthi bathandazela abantu hlale kuyinsizwa ngaso sonke isikhathi kanti manje nabo mama abaphiwe nabo bathunyiwe ukuthi bazosebenza phela isimo sasemhlabeni nabo bazondlulela abantu bazophilisa isimo sabantu ngale mimoya manje inkonzweni bahambe bayaqindezeleka engathi abafundisi bangaba nonembeza bake babuye bayekele into abantwana bakaNkulunkulu bakwazi ukuthi baphile bakhule nabo ngokomoya ngoba ikakhulu kahle nagogo enkonzweni kamoya kumele profite wonke umuntu ola enkonzweni umuntu onemoya yakhe emeli isebenze kuze ingako nala inkonzweni njengoba ngiphethe inkonzo nyaye ngifuna ukuthi wonke umuntu ola uyaprofita nje ubona la inkonzweni uprofita wonke umuntu kuvuka idlozi kwenzani ngoba into engikhulumayo ngithi mzukwana ngilanda isigubhu noma ngilanda izizwe mengiyiwana ngeke nibone ngizonigangela ningaboni manje vulekana amehlo niprofite ngoba kokunye mina nama ngizibona ngithi ngapha emuva kumele ngitshelwe yini ukuthi Mkhulu soyalimala la manje nabafundisi engathi bangahambe babe nonembeza bayekele ingane zakaNkulunkulu nazo sebenze nabantwana bedloza bake babheke la njalo wena uprofit umfundisi kuphela nomngane wakhe kuphela akubheke ngelinye ilihlo nawe akubheke ngelinye ilihlo ukuthi kahle la ngizokhula noma ngizoyenzani ungajabulela ugijima eringini ungajabulela umculo yebo umculo ukhona but bheka impilo yakho la enkonzweni ukuthi uyapi okay Mkhulu ngiyabonga ngaloko ngoba esikhathini esiningi unokukhama across churches zomoya zenza kanjalo so ngiyathemba ukuthi bamamela abantu bavule amehlo nabo right as we move along kuyaye kuthiwe Mkhulu umuntu onemimoya kuthiwe hayi hamba esontweni lento yakhe izophela becela nje ungicacisele ukuthi ikhona into yokuthi into yakini iphele mawuye esontweni isuqedwa yini angithi wena gogo kusabuyela kule nkulumo ebengiyikhuluma ukuthi ngathi abaphathi bangaba
nonembeza angithi okokuqala ayikho into ezophela kuwe yabona mangabe kufika umntwana kaNkulunkulu banokufika athi mina Mkhulu idlozi angilifuni understand mina lo msebenzi angufuni bese ke ngithanda ukukhipha igazi ebhara bakutraine lonke igazi elikuhlala amathambo bakufaka igazi elisha amhlambe izophela leyo so into engizoyitshela abantwana bakaNkulunkulu ayikho into ephelayo esontweni uma bekuvala bavala inhlanhla yakho and into ebuhlungu ebathamba esontweni lento izophela thina sizoyivala thina sizoyenza abayivali bayayithatha isebenzele bona bavala inhlanhla abayithathe lento isebenzele bona kube isibusiso kubo kuwe kube isiqalekiso because uzohlupheke nezingane zakho ayenzeka ayikho lento okuvala hayi ngempela Mkhulu ngoba kuganyiwe la ngaphandle ngabantu and then bengicela ukuthi ungicacisele ke isithunywa masouthi ke uyaqala iprocess yokusigeza wenza njani mina gogo engikwenzayo umuntu ngiqale ngimhlola mangimhlola ngimhlola ngibheke ukuthi ifoundation noma isisekelo sakhe sikuphi angithi kule ibongo lezi ekhona esakamama esakubo angithi bese ke sengibheka lo muntu ukuthi uqhamuka ngakuphi bese ke sokubheka manje nemvelaphi yakhe ukuzaleka kwakhe loyo muntu kula esiqala khona ke manje ezibongweni nasesikweni la kubo nasemsamo kubo ngoba uma uthinta isithunywa ingilozi lohamba nayo usukuthinta umuntu wakulethe kahle kahle uNkulunkulu wakho loyo muntu ophethe yonke impilo yakho manje kumele abe nesisekelo manje kumele sibheke ukuthi okay lo muntu nje wena unesithunywa yini into ekuhluphayo lesithunywa okay udabukaphi lo muntu uza kanjani kulungiswe lezo zinto umsamo kulungiswe isibongo nemvelaphi yakho nezinhlambuluko yaye kufuneke nezinhlambuluko nasemakhaya ngoba emakhaya kuyaxatshana kwenziwani kulungiswa lezo zinto lezo bese ke sokubheka ingubo lo muntu aza ngayo sekubhekwa la aphila khona ngoba khona umunye uthi uyaqala kuthiwa lo muntu kumele uqale umfune ehlane ahambe ehlane umunye hayi kumele kiwe entabeni la kumele la azotholakala khona imimoya yakhe kuhlenzwe yena loyo muntu okay Mkhulu and then iprocess leyo Mkhulu ithatha ilanga eliyi ngoba ngiyaye ngizwe kuthiwa uhambile kuthiwe 5000 uyoyenza isithunywa ngelanga eliyi ikhona leyo Mkhulu badlaliwa abantu la ngaphandle hayi leyo gogo hayi umulungisa imimoya gogo akusilanga eliyi ngathatha izinyanga esingeke sazi nathi ukuthi izinyanga zaningi zophela nini kodwa uma ulungisa but ukusondela uyasondela yena but ukuthi uzolungisa kube ilanga eliyi cha kusilanga eliyi because asiwazi umsamo wakini ukuthi ume kanjani ungcole kanjani ugangelwe kanjani loyo muntu wagangelwa kanjani wathwetshulwa zange athwetshule yini yabakhona nokuzaleka kwakho wenzelwe isiko manje leyo ithatha isikhathi akusilanga eliyi so ilanga eliyi ayikaze even nevika ngeke